dopustili i da li vas je stid toga što ste meni radili? Pitanje bolesno i neispravno. Kamere govore ovdje da si ti mene sinoć napadala, da si imala opomenu iz ove kuće. A ko je meni ležao na krevet, nisam mogla da ga otjeram. Sve je snimljeno. A ko je ležao na moj krevet? Moj odgovor, Lepa Lukić, molim vas, bili dopunili vi ovaj odgovor? Pa ne možete da odgovorite. Ne odgovara Lepa. Ubila sam ga pitanje. Maco, moj odgovor glasi ovako, voditelju i ostali. I onima koji nas gledaju. Ja nikada u svom životu nikoga napadao nisam. Imam obraza čovjstva i junaštva. Ja sam u životu, ako nije djevojka sa mnom išla iz ljubavi, i ako nije ona meni više na mene nastala, ja na nju, ja nisam sa njom. Ja u životu nisam ni na koga nasvetio. Pa što onda stavila to večer kod mene u krevetu? Pa to je samo radi show programa. Jelena, nisi shvatila da je ovakvog tipa ovo. Ilija Zmaj mi se, moram reći, sve više dopada. Počnem da ga gotivim. Tako da mislim da će biti interesantno s njim ovdje. Ja sam ostudirao i završio za pravo. Onaj drveni advokat. Onaj svakog loncu poklopa. Ja govorim, ovoj bi kući šteta bilo izbaciti. A evo zašto? Znaci navodim i napominjem. Ako bi nju izbacili iz ove kuće, onda se ne bi pravila gužva. Jer svi mi kako zajednički hoćemo ili na pojedinačno, ona je uvijek kontra. Ona je kontra. Kontra efekat. Kontraš. I šta god zapovide i naši prepostavljeni i ovi ljudi koji dolaze, ona mora ubaciti svoju riječ. Sviđa mi se to što je glasovit i samo ne znam kad u pravom trenutku treba da se dere. Ali... Znaš da nju i Atina pa da krećemo? Ja s tobom ne bih čekao ni autobus. Znam, zato ste po svaki dan na mom krevetu i oko mene se mogu voditi. Postavit ću pitanje jedno plemento, časno, pošteno, domaćinski, ljudski, čovječski, junački. Osobi jednoj u ovoj kući koju cijenim, ne baš ko svoju majku ili sestru, imam 3 sestre, imam mater Boju, imam Finku, sestru Maru i gospođu, i tu osobu stariju koju ja samo ću poštovati kao svoju majku, poštovanje veće od ljubavi, veće od svega. Tu osobu sam uvrijedio pa sam se 10 puta izvinjavao, ali ne hotice. Tu osobu ovdje poštujem. Najviše nju. A na drugom mjestu je Hasan. A koju gospođu? Vas. Pa to nisi rekao. Poštujem te kad bi ti meni sad šamarčnu zvekla, ubile me nogom, čuštile me, prebile me kičom, ja rekao hvala, ja tebe neću raditi. Ja to neću nikada uraditi. I ja neću postaviti pitanje na koju nikad ne može ljudi, to je moja ljubav. Koju nikad u životu moje oči nisu vidle. Mislim da ga nije sram i stid toga što priča. Mislim da će nastaviti dalje da bude tako glup i vulgaran. Jer šta da ti kažem, seljak ostaje seljak. Žena, poštovana Lepa Lukić, gospođa, vama postavljam pitanje. Gospođo, ljubim te koji svoju ostavlju boju majko moja. Da li si ti sestro Lepa? Ja sam ti brat. Ja ću se s tobom pobrati u ovoj kući. Krv svoju, ti si mi sestra. Ti si četvrta moja sestra, imam ti četvrta. Sestro draga. Nemojte sad kad meni postavlja pitanje, kakav... Ja umjesto postavljam plementoj ženi. Plementa, gospođo. Znate pola svijeta. Gospođo, znaš moje Šipovo, znaš Janjski, znaš ko sam, šta sam i odakle sam. Gospođo Lepa, da li ste vi, gospođo, izvinite, molim vas, ali dajte mi sa srca odgovor. Da li ste vi Lepa Lukić? Pa imam, prekinite. Imam pitanje. Pravi se kao da si... Čekaj, Jelena, to ponižavaš i mene, neka mi postavi pitanje. Čuješ šta govori, ne dajte zbog Lepe, neko meni, a nemoj, ubi mene, nemoj Lepo je reći ja. Ne kaže ona meni, nego da prekine samo to. Lepa, da li ste vi u svojoj povijesti, ne u Hrvatskoj, u svojoj karijeri,
Da li ste vi u svojoj karijeri ikada, ako ste svijeta prošli, a prošli ste pola svijeta, da li ste vi, sestro Lepa Lukić, ikada naišli na ovakvu neženu ili sotonu i vješću ili sličnu? Da li ste ikad sreli ovakvu pitanje? Ja ne bi davala... Da li ste ikad? Sa srca? Nisam, evo ovdje sam srela Jelenu, ja nisam...